Дараболорың биһик устар беләхпүт бүгүн улус киниттен 15 көз хотугулу сытар түң итене түйкән үрәхтерик кардыларынан өлән әйгін кытабы сахар сургулук нехлегер үлелибит. Сургулук нехлегиттен ағадойду улус эритигер барыта сеттуан алта хорсун бойын аттанбыта. Онтон сүрбағыға төрәбіт төріт боругар тыынна харгиллибит түрдөн ағыға кыргыһы толонугар оқтубут. Әргіллен келбит сери бетерәннәре бары болохтон туаран, кинилер жоройду быһыларын арай бүкенигеттен буланагы кысөп. Сериге барбыт жоннорбут, онны тиеннер үлбүт саллаттарбыт, бойуттарбыт, бараксаттар. Кинилер актылы, кинилер аймактарын актыта, кинилер катыскалар кийбите бастык дүймөккө. Дада Саф Артамон Андреевичтен корсунну геройду Германия тиен үлбүт болтуна катып кепсем, кини боллана СССР үддүкү президиумун урагынан кинеха кыхыл сулустен орчынынан наградыламды. Анын сургулукта бүкейинен олу сулганды кен тутталар. Тыынна харкеллен келбит бойыннартан бирдестере Кирилл Николаевич Саргоев болар. Кени 1904 сыллааққа 5 ыйгар ыңырылан барбыта. Корсун быһыларын эргербит картыскаларын оголора сиеннере бер кичелляхты караян кени туһунан киен тутта кепсиллер. Сеним урхуйдан берекдәбите бая кыллакка. Бүтүн нәбаранен түспү каскалары бу бар. Бу вехабыдыки хитап Егоров Кирилл Игнатьевичтен тарарыхынан бараннар иккен төннөн кәтбиттер. Хериттен кәләнихәннәр иккен кәпсәппиттер. Күйс оголоннак боллак бутына, күйс оголоннак бутына дуня ден аттык биттеннер. Оны иккен дуня ден кыргыттардан буттар. Үйәһәбіл луһуттан ағадай дулу серитигер барыта 2 тыганча 6-10 киһи барбыта. Комайоқ ихинаттан биһикекке битигер билигин бир сери бетерәне бар. Арғаңы фуронга серилеспит Николай Никитич Яковлев билигин Жакускай коракколорор. Оттан биһикелер бири битигер сери уна тыгы бетерәннәрен туһунан өсө даганы сырда тыахпыт. Әтәңге болуң көрсөк кадери.